meu primeiro banco. Inaanza kwa Yesu Kristo mwananchi. Ulundo kutushikani kumsangu Mungu mwipe. Ibulangana mkati wa mwili la Yesu Kristo. Amen. 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 Bikila zangu mkati wetu. Bosi wetu ni mama. Bikila zangu mkati wetu. Bosi wetu ni chuma yetu mkati. Ni msangu wa chika na dia kukaleka. Kakwenda mukwabudu kufwana na shudu jifanikishe kuwewe ujikajengo kufukudu kulobani maji manene njimunji njina jebe uja alfa uji omega yonsu ya kwensi kwa kujini kuchanja chebe kikali kutubi kile kutisanishe netu unomunkachi mwetu muzambi tatu unomunkachi mwetu Yesu Kristo mwana jita kaji kuchigana kidu unomunkachi mwetu mkolo wa mungi kumusandi wa ekelezia watubanjile tutangile tujoje kutumbi kwebe tutangile kutumbi kwebe tubegelie kwanza kwetu wakukujuna kutu kwa dofu wakukuzanjika kutu kwa dofu wakutumisheni na kwebe ni misamu ya wala kubakumiba misamu ya kukanda kuba kubaza kubakale ni misamu ya kuma ya banku wa chiko kwechi tule kutangile kutumbi kwebe tule kujinomu ya kujasite kufuna ni midamu kaku ya bana ya pakopole kutu kwa mishindane tule kukubanya kutumbi kwebe
tujibu ulongole kushikile masaka mali shokulomba Mungu kugira Yesu Kristo mkano wetu. Amen. Amen. Bibisha.